بنمالا اسد 53 سالان سوریه حکم کرن. بشار اسد کسی داوی بو. روژا 8 ماه دانزدان 2024 داوی لحکمرانی و مالباتی هات. ریبال اسد پسمام سروک برای سوریه بشار الاسد و کر رفعت اسد. کسایتیه که ناسکری یا و بنمالیه. سروک ریخستنا دموکراسی و آزادیه لسوریه جه اسپانیا میوانه منه. برز اسد خیراتی دست بکم خواست بزانبم تا تخمین دکر که رژیم بشار الاسد به وی آواهی تیک بچه؟ ایوار باش بله بگمان بسالان بو ما او هایدار دکرن تورا بری یا کو جیر دهات گوتن بهار عربی ما او هایدار دکرن کو افده چه ببه اگر رژیم دمل دست نگوهره بو دموکراسیه که کونونرتیا راستقین و باشداریا خلکی و دیالوگا نشتمانی تیده هبه بگمان اف چاورکری بو چمکی تو دزانی ده 14 سالین داویده جبر شر و ایرانکاریه سوریه هجارترین دولتا جیهانی بو موچد نافبرا 10 حتی 20 دلاران ده بو کهربا هر 5 ساعتان جارک 15 خلاکان دهات زیدتری میلیونک شهید و زیدتری میلیونک بریندارن مهنه زیدتری 6 میلیون پنابر و زیدتری 8 میلیون کوچبرن می نفخوایی هنه 6 صدی جزیرخانه جی ویران بویه نه پیکان بو روش بوی ریه ده بچه کو رژیم تیود چو لی مخابن بگمان ام دلخوشن و گلی سوریه دلخوشه کو دیکتاتوری و دیکتاتور چون لی بگمان ترس جو پاشارو جه هیا چمکی ین کو تین نه دموکراتن لی سر به دسته یا تحریر الشامینه قاعده یا سوریه نه بده هزاران جهادی بیانی کو ایدئولوژی وان این جری درکتی هنه هر تشت لجیهان گوهرتنه جه دیکتاتوری برب تیوکراسیه و یعنی حکمداری اولی افجی اوه کو ام بگمان لدجی بون و ما بردوام او آگاهدار دکرن و ما دگوت کو ام ناخوازن لسوریه او تش چه ببه کو ده 45 سالین بوریده لإیرانه چه بو ام وی و گوهستنا جی دیکتاتوریه بر به تیوکراسیه و ناخوازن بگمان ام دموکراسیه که راستقین آنو نرتیه دخوازن به دستوره که شهرستانی را کو تیده همو ولاتی دبن سیایاسای دبن بیل بر چافگرتنا اول آن طایفه یا نژاد آن زاینده بگمان دوی سرخوابونا دادوریه هبه و تو باندورا اولی یان طایفگری لسردادگه نبه چمکی افجی بگمان ده بوبلات کدن جبو پاشاروژا سوریه به هر وها ام دخوازن یک پارچه یا آخا سوریه وره پاراستن لی فادرالیا که جغرافی هبه افجی بگمان اوه کو بسالانه داخوازا ویدکم چمکی از باورم به طایبتی پشتی وی شری افده چاراساریا هری باش جبو روشا سوریه به بیوه ام نزانن حتی چه راده دابش بون آن تشتکی دنده چه ببه اگر ام نهای دار بن وکی گل سوریه نه یک گرتی و یک دست بن و طول هلدان چه نبه وکی که هون نها دبینن بگمان لنافچه کناره و چند نافچه اندن یعنی طول هلدانش هر کسی که به رژیم را بو که ایرو جوان را دبیجن پاشماین رژیمه لی ام دزانن که دوان 14 سالان ده شر جهر دو آلیان و هبو یعنی ج آلی رژیمه و وان تندروایان جی من النظام ومن هدول برز المتطرفين ریبال اسد من خواست بپرسم پشتی بشار اسد چو روسیا تو پیوندی انت الگلوی چه بون؟ نا تورابری کو اف چه ببجی پیوندیا من بویره نبو من او تنه جارکه د جیانا خوده د سال 1994 ده دیتیه پرزگریکک چه بو یعنی پرزگریکک کات نافبرامه پشتی مهکه یان دو مهان از بر به امریکای ود چوم جبو خواندنه لبالا فرخانه یا ناف دولتی شامه هولات ترور کرنا من هاد داین پشتره پاسوان کوماری بقاسی 3 ساعتان از گرتم سپاس خودیره باوی من به من ربو لبالا فرخانه و پشتره سروک خدیجه رازی به و رحماوی لیبه مامه من سروک بو پشتی 20 خلاکان از در کتم و منکاری هرن دروی سوریه افجارا داوی بو که من بشار دید که خواسته بو کجا؟ لا كان لانه صار في مشكله بيني وبين ابن عمي برسگریکک نافبرا من و پسمامه من ده لبر اوتیلا شراتون لشامه چه بو با اوه که خراب
بمرة آخذي وقوتا من تفيلمي بسمامي خوا يحيى أسد نديتيا كو تشاوا لداني دخوا بيغمان از شوك بوم كو تشاوا دكارة بفي آوائي ببيفة كل بسمامي خوا دانا وخلق زيراندنا بسمامي وي هاتيا إشكنجا كرن وفيلم جي تشي كرنه ودناف خلقي دا بلاف كرنه بيغمان من اف قبول نكر وبرسفاوي دا واز جو اوتومبيلي دا كتم انغو من اريشي ويكر او الرفيا بشترا سروك خديجي رازيبه انغو مامي من اف بابت قبول نكر جبركو وي بشار آماده دكر بشتي مرنا براي وي وكي ميرات گر بشار جبو ورگرتنا دستلات آماده دكر لوما شبكه بری گشتا من باوی من زانی کو تفگرکه پاسوان کوماری بر به بالا فرخانه یا ناف دولتی یا شامه و هیا پیوندی به مامي من خديجي رازي برکر و جيرا قوت ريبال جبو خواندني دچا أمريكاي سروك وي دمي قوت بلا بخوينة و بلا برزگريكان در نخه لدما تلفون گرت باوي من جمن را قوت ماميتا وسا قوت لي از نپشت راستم چمكي دما آبيتا بفي آواي داخوه و دلخوشه آنگو دي تشتكي بتبكه روجا پشتی وی باوی من و خوشکین من و دایکا من بمن راحتن بالا فرگهی دما ام گهشتن بالا فرا نمسایی کاروان تایبت ای سروکاتی هاته سر فرینگهی با اتومبیلن مرسیدس و ریوی جباسان دا کتن دست به تقاکرنا لدردورا بالا فری کرن تقینک زیده بقاسی 2 ساعت و نیوان عقید مفید رهوان سروکاتی وان دکر دما از جو اتومبیل دا کتم یک جوان دمانچه یک پیره هبو جدا جیندن کو کلاشینکوف بوان رابو یک جه افسران جیرا گوت اوه راست تقیلی بکه از خستم اتومبیلی و پشتی ساعتکی مفید رهوان هات و جباوی من را گوت ریزا من قبول بکه از بنی فرمانا سروک هیا کو ریبال دخوازه باوی من جیرا گوت از بسروک را آخویمه و گوت دوی ریوال بچه بخوینه و پرزگریکان در نخه لیوی جیرا گوت ببوره از بنی تو دزانی دستهلاتا من لبتاندنا کاروان سروک و پاسوان کوماری کو لسر فرینگه سکنینه نینه دستهلاتا من نینه و تو دزانی پی دویا وی بفرمانا راست سروک هیا روش بوی آوائی 2 ساعت و نیوان بردوان بو حتی من باوی خواه رازی کر کو ری بده من از بوان را بچم بگومان باوی من داوی ده رازی بو لی جیره گوت سروک آگهدار بکه گر کسک نیزی کره من ببه و دست خواه لمویه کیوی بده دی روبروبون لهمو کولان شامه پیکوره و وکه 1984 نابه 1984 بله باشه به نهاتی کشتم تساخ سلیم فلتی لوی دارین ها میوانه منی ریبال اسد لگور آگاهی گلک سپاس لگور آگاهی انت چند کس جمالباتا حافظ الأسد آبيتا ببشار أسد را چون روسيا؟ لا أكثرية العائلة أنا على طول دائما كنت كرر پرانیا مالباته من هر تم او یک رخنه دکر کو ام نکارم ببیجن مالباتا اسد دستهلات دار بو تنه 2 کس جمالباتا اسد دستهلات دار بون کو بشار و برایوی ماهر بون هر وها اندامکی پارلمانتوی بناوه عمار هبو لیندن تتکلیا پرانیا وان پیره نبو حکمداری نکرن و تدستهلاتک وان لسوریه نبو بروواجی پرانیا وان هاتنه قوتاندن و چوساندن ایرو 120 کس جوان با آوایکی در کتن بگومان جتر سار روشه و طول هلدانین کو چه ببن بگومان 3-4 کس جوان تی بحث کرن کو چیروکن وان هنه و کارن خراب کرنه لیب صدان کس گناه مروف هرتم ببیجه حکمداری رژیم آن مالبات اسد ام نکارن هرتم تواهی مالبات آن طایفه که لومه بکن تنه جبر کو 2 کس جوه مالبات سوریه گهاندن یا کو ام ایرو تیدنه وصلوا سوريا الى ما نحن عليه اليوم يعني. لغور نارينتا او موسكونا يعني باجاركي دنن والله عزيز ما صراحه ما بعرف بخدي عزيزي من بالراستي از نزانم بالتخمينه من لموسكوينا لوكي من جترا قوت از نزانم
چمکی او تنه جارک بو من او دیت و براستی زیده نگرینگه لبامن کو لکیه یان چویه که یا کو از جه پشتراستم اوه کو افتشتا داوی بو ریکفتنا که روسی، ترکی، ایرانی جبو درخستنا ویج سوریه بو پشتی کو دیتن ایدی درفت نمایه بر روسان را لسر دیالوگی که روسان داخواز دکر لحو نکر دیالوگ اب اردوغان را بری یام پشتی هلبجارتنین ترکیه همان تشت به ایرانیان را دما دور کت آنگو دما شر غزه و لبنان دست بکر تشتک نگود و هلوستاوی نبو دخواست جهوال بندین خواه دور بکوه نتنی اف لیل جه وان جی دال شامی وکی تیبیراته همو جهاتن بمباران کرن دناف دا افسرین ایرانی و هوال بندین وان ایرانیان فهم کر کو حیله لوان دکه به همان اوایی روسان جی چاوره کری بو هن ولاتان داخواز جریوبریا بایدن دکر کو جزایان ده بیست مهیده جسر رژیم راکه چمکی وکی تو دزانی جزاین قیصر ده بیست مهیده ده قدیان کو هفته یک بره در باس بو و دویا بو سروک امریکای بریار بده کو نو بکه یان راکه لیوان لورا دخواست به وی لزه به وی پلانه بچن بری کو بگهجه بیسته مهی چمکی سوز دابو حوال بند خواه کو جی ایران دور بکه و ایرانیان جی سوریه در بخه لوما دخواست به وی لزه در که و وکی جناب تدزانه بری کو بویر دست پی بکن لموسکوی بو جه روسیای جراحات گوتن وگره شامه و فرمانه بده همو هزان کو جه حلبه و پشتره جه حما و حمسه وکشن به وی آوائی امه توکی پنابره کی مرووی ور بگرن لی براستی دخواستن وی به وی آوائی بترسینن و رد ندانه کو تورا آخافتنه که جگل خوره بکه یان قط نبه مالباتا خواه سر وقت بکه آنگو بترس چو و همو خلق دزانن خلق دبیجن او ترسنوک و ببخته و ببختی بوان را کر کو بوی را سکنین او جی ریدانه وان آنگو ریدان اسلامین تندرو کو بچن ناف شامه و همو باجار سوریه برز اسد هر کس نها مراقت که ماهر لکدری هم پس مامته همجی برای بشار اسده قد معلومات الجمع هناك الكدري با آگاهین مجی وکی آگاهین خلکینه او جی اوه کو ماهر کاری روژه بره درکوه آنگو روژه بره درکتن وکی تدید فرقای چارم به تاوایی شر نکر وندابو آنگو تو ایرو دبینی او همو افسرین مزن فرماندارین فرقه و لیویان و افهمی وندابون به تخمین من پاش وکشینه که ریخستی و والا کرنه که ریخستی جالی روسیا و هبو بگمان ویگا افهمو افسرین مزن لروسیاینه از نزانم گلو ماهر ده همان دمه ده بوان را درکت آنچوم ولا تکیدن لی از نزانم کو بگمان روژه که بره همویان جه خواه والا کر و پاش وکشیان نهارو شمال باتا و چاوایه لوی داره روش وکی من جتره گوت کام باخه نتنه جبو بنماله لی جبو همویان وکی تو دزانی ام نکارن مالباته که یان طایفه که رخ نبکن چمکی دو کسان جوه مالبات و طایفه ولات خواه بریوه دبر دما روشک تراجیدی یا پرانیا یندن هیا تورا جبو مالباتا اسد وکی من جتره گوت جبلی 4-5 کسین کو ناوو دنگه کی وان خراب هیا پرانیا وان هجارن کاری وان نینه هاتنه چوساندن رینادن وان کو کار بکن رینادن وان کو تکارکی وان هبه هر وهاتو دزانی کو رژیم هر تشت زفت کربو خلکی سر به رژیم همو مذهبان هنه و هنه کان جوان نها خواه گوهرتنه و به دسته تحریر را کار دکن لیزاروکن مالبات نسودمند بون میناک یک تی اجتر دبیجه ایرو طول هلدان هیا باشه افسرکی یان لشکرکی جوان را گوتیه اوین کو ام روبروی وان دبن تندرون و تروریستن و سر خلکی دبرن اف فیلم نشانی مدانه راپوران توین یک بوی هیا نشان داده کو وان و رژیم چکین کیمیایی بکار آنینه و سوجین شر پیک آنینه دما فرمان به وان کسان تیکرن کو دوی بروانی ولات خواب کن آن افتین و نشانی وددن چه بودکن آکو قومی جی اف بو
رژیم پاشوکشیا و افهاتن و ام دبینن چه قومه طول هلدان کشتنا خلکی لکولانان بگمان خلق جه رژیم ندل خوش بون از باور ناکم کس لجیهان هبه آزادی و دموکراسی ناخوازه کسک لجیهان هبه جی دیکتاتوری هجاری و جیانا ده ترسه ده حزب که لی خلق ناخوازه جه خراب بر خرابتر و بچه ام ایرو مخابن در روشکه پر خراب دانه چمکی حیف جه هر کسی کو سر به رژیم و بو تی هیلانین چاوا افتشتکی پر برفره وکی منش درگوت یان دوی لی پرسین به هر کسی را بکرن یان دوی لی پرسین به کسین کو جه هر دو آلیان سوچ کرنه بکرن اف جی بسدان هزار کسن چمکو تمال لسوریه نینه کو کسکی خوش دست ندابه تمالک نینه شهید آن برینداره و نبه نپیکانه یان دوی به لوژیکا اشیری و مذهبگری لی پرسین به هر کسی را بکرن آن بروواجی دوی ام هشیار بن و ببیجن بسه داویه ده مرژیم هلوشاند و دوی ام روشه و گوهیزن دموکراسیه که رستقین آ پارلمانتوی آشتیان اجتماعی بکن و لرابردو ببورن بگمان ام نکارن جبیر بکن حتی که ام همان شاشیه دوباره نکن و ونگرن همان خلکا کشتن و سوجان و ده سالین داویه ده دبن حکمداریا دیکتاتوریه ده قومی لدوی ام بکاربن لهف ببورن و مینا برا لولات به هفره بجین ببیجن ام نکارن جداهی و طولودان قبول بکن دوی ام گلکی شارستانی بن روناهی بن ام سورینه درگوشا شارستانیان دوی ام نیشانی جیهانه بدن و ام دکارن جبو جیهانه چرایک بن چاوا ام دکارن دموکراسی که راستقین آ پارلمانتویی آوا بکن به دستور که شارستانی و پیشکتی ره بلا همو جیهان ببینه چاوا ام گلی سوریه گلکی شارستانی نه گلکی که بدهان هزار چیچانی اویگوری ازبکی ترکمانستانی قفقاسی و اوروپی و خلکی همو جیهان آنیه بگمان افنه گلی سوریه گلی سوریه هر تم خودی داخوازا باشترینه و همو گلین جیهانه هر تم خودی داخوازا باشترینن نوگرا لسد آن 200 سالی بپاشوه ریبال به یک گوتنه یعنی تخوازم وی بزانبم شاشیه که بشار اسد کر و داوی خوابی آنی چه بول گورنریناته الغلطة الأساسية إنه لم شاشیا سرکه او بو کو گوه خوان ندا دنگیمه دما کو مد سالا 2011 ده جیره گوت دوی تره بدی پارتیان دوی تره بدی آزادیا راگهاندنه دوی تو دیالوگا نشتمانی بکی ما و گوهستنه که آشتیانه و گاف بگاف بر به دموکراسی که راستاقین آ پارلمانتوی دخواست مخابن افکار نکر مخابن لشونا کو برسوا داخوازین گل بده کو تنه داخواز آزادی دموکراسی و تشتین خوزایی دکرن مخابن وی او اسلامی جهادی جزندانان بردان همو اوین کونها هنه جزندان سوریه دبون او چکدار کرن و ریداوان کو گروپان آوا بکن داکو جهان و گل سوریه بگشتی ره نشان بده کو مقاتبن اگر هون دخوازن رژیم بگوهرن اف جبو وطین و شر نبخلک دموکرات رایه کو داخواز آزادی و دموکراسی دکن لی بوان تروریستین سوجدار رایه یان از یان اف مخابن گوه خواه ندامه مخابن آکو ام ایرو گیهشتن انجاما ویه ایرو تورا جیهان جیرگوت نخیر اف جتا چیترن بله تشتكيدن از بیجم بنمال اسد دبکونه بدلیته بش برکو مثلا آپیتا حافظ الاسد بشرا كروي بشار الاسد و باوی طرفات اسد کسی که گلکی مهم بوله لسوری مالباتا و بنمالا و يعني بعث تبيد حسيكو ظلمة كمزن لكردان كرن وك دو يمين مزن ترين نتوال السوري پیشی وکی مگوت رژیم که دیکتاتور بو و ام ودگرن و دبیجن دویان سه کس جمال باته ام نکارن ببیجن همو مالباتا اسد آنگو هر مالباتک دبه کو کسکی خراب تیده هبه اما يعني وحزب البعث والحزب البعث عندنا بسوريا
بله پارتیا بعثی لسوریه ده دست تکا کسان ده بو. آنگو دیک مالباده ده کسکی خراب و ده کسین باش هنه. یک جوان دز، یک دکتور، یک اندزیار و یک جزندان درد کوه. واتا ام نکارن هر تن ببیجن مالباتک همو خرابه. ده هر مالباتک ده باش و خراب هنه. رژیم کامه یا دکتاتور هبو و دیکتاتورک لجوروی هبو. پشتره وکی تدید بشار هات و برایوی پیره. اف دستلات دار بون. لی تورا نه پارتیا بعثی جی. پارتیا بعثی ده سال 1908 و 1985 ده بداوی بو. چمکی کنگره نشتمانی یا داویا پارتیا بعث کو بلندترین دستلاتا پارتیا بعثی بو. ده سال 1908 ده بو. بفکرن سال 1908 کنگره نشتمانی یا داوی بو. کنگره هریمی یا داوی ده سال 1985 ده بو. آنگو پشتی درکتنا باوی من. جارا داوی باوی من درکت. یعنی جکوین و ده هفته و حیشته آنده زفت کرنا دستلاتی هبو. تورا دناف پارتی ده جی جمسر هبو. من حس كر في بزانبم اما بعد من حس كر بزانبم بله. هم بيد حسن كو ظلم لكردان هاتا كرن ده ماوي حكمرانية ده طبعا نحن اكثر الناس بێگومان ئەم ji her kesî bêtir بۆ mînak piştî ku bavê min di sala 1984 de çû derve efser û leşkerên wî hatin zindankirin ji malên xwe li Şamê hatin derxistin hatin qewtandin îşkencel wan hat kirin min ji te re got ango birayê wî yê serok rehma Xwedê lê be hewl da min bikuje di sala 1999 de dama serok rehma Xwedê lê be nexweş bû û beşar amade dikirin li Lazîqiyê bi mûşek tank keştî û helîkopteran êrişî mala me kirin di dawiyê gaz barandin dako derkevin gelek kes hatin kuştin îca eger yek ji vê malbat û kes û karên xwe û gelê xwe re bike mirov çi hêviyê jê bike باشا تو پیشروجا کردان لسوريا چاوا دبینی؟ هلا لا انا دائما كنت يعني من her tim daxwaz kiriye ku divê Sûriye yek girtî be û wekî min berê got federaliyeke coğrafî hebe çimkî îro federalî rêya tenê ye xesma piştî şer ku dikare hemûyan biparêze û dikare wer li me bike ku em dibin yek sîwanê de bijîn da ku tolhildan çê nebe em dizanin birayên me yên Kurd gelek êş ji destê rejîma kişandin û em dizanin birayên me yên Kurd qurbaniyeke mezindan dema li dijî Daişê û rêxistinên terorîst şer kirin îro birayên me yên Kurd ji aliyê Tirkan ve di metirsiyê de ne ji ber ku ditirsin tu dizanî Tirkiye ji binkeyên Amerîkî û piştgiriya Amerîka ji bo birayên me yên Kurd ditirse û ditirse ku ev di pêşerojê de bandorê li Rojhilata Navîn anû bike ku ji şerê yekemê Iraqê ve di sala 1991 de dest bi avabûnê kiriye û guhertin tê ser şêwaza Rojhilata Navîn Türk ji Kurdistana mezin ditirsin. Projeya Kurdistana mezin ku bêguman mezintirîn beşa wê axa wê di Tirkiyeyê de be. Çimkî birayên me yên Kurd li Tirkiyeyê zêdetirî 20 milyonî ne. Dewleta duyem jî ku ditirse İran e. Van her duyan li hev kiriye ku bi hev re kar bikin ji bo derxistin û zextxistina li ser birayên me yên Kurd û derxistina Amerîkiyan ji Sûriyê. ولإخراج الأمريكان من سوريا. بله تشتكي دن ربال الأسد وهذا بيني كل تجوب بحث كردستان ما زنكر كبر برشاكي جوا كردستان ما زن لسوريا أم نابليد كن روجافاي كردستاني كمان عزيزي هذا الأمر اليوم يعني أنا إيرو أف برس وكي من دهف بيفين بريدة جيغوتيا و gelek caran ji min hatiye pirsîn hemû welatên herêmê li dijî vê projeyê kar dikin û li dijî birayên me yên Kurd bi hemû şiyana xwe şer dikin te zanî çawa hemû li ser birayên me yên Kurd li hev dikin da ku ev çê nebe loma dîsa dibêjim hişyariyeke mezin a birayên me yên Kurd li Sûriyê hebû û red kirin ku herêmeka wan hebe ku jê re bêgotin herêma Kurdî. Berdewam daxwaza federaliyê kirine. Federalî, wekî min got, tişteke ji bo hemû Sûriyê bigiştî, ne tenê ji bo wê herêma ku birayên me yên Kurd lê dijîn.
فدرالی چارەسەریە هەری باشە و نایەواتەیە دابەشبوونێ. ئەگەر بەشار ئەسەد بەرێ دگوت فەدرالی تێواتەیە دابەشبوونێ و ئیرۆ یەن نوژی هاتنە هەمان تشتی دەبێژن. ئەڤ نیشان دەدە کو پاشکەتینە و تشتێکی لەسەر فەدرالی واتەیە فەدرالیە نزانن. دەمەکێدە کو دکارن لەگەلک وڵاتên جیهانê بنێرن. دەولەمەندترین وڵاتên جیهانê وەکی سویسرا و ئەڵمانیا و دەولەتên یەکبووی یەن ئەمریکا و وڵاتên din. سیستەما فەدرالی یا تەوان هەیە و ئەڤ نایەواتەیە دابەشبوونێ. بەڕووڤاژی هەموو بە هەڤرە دووەکەڤیەدە دژین دبن سیا یاسایەدە بێی لەبەر چاوگرتنا ئۆڵ تایفە نژاد و زایندێ. وەکی ما گوت دبن وڵاتیên سووری وەکی هەر کەسی. مافên wan wekî her welatiyekî wekî birayên me yên Çerkez, birayên me yên Ermen, birayên Tirkmenên Sûrî, wekî hemû tayfeyan Elewî, Şiî, Sunnî, Dirzî, İsmaîlî, Murşidî û hemû û Xristiyan û Misliman. Eger em bikaribin bibînin ku ev mozayîka me ya bedew xala hêzê ye, ne xala lawaziyê ye. وەکی vê welatê şaristanî ev dê tiştekî bi rûmet be. Lê eger her yek tenê li xwe bifikre wekî îro tu dibînî yên ku hatine dirûşmên Emewî vegeriyan û serkeftin bilind dikin, ev dirûşim me nagihînin tu cihî. Nabe xelk di vê serdema ku em têde dijîn li ser tiştên dîrokî şer bikin. Li ser ka divyabû kî bibûya xelîfe duê demê de. Bi Xwedê divê em vê li piştxwe bihêlin û her tim li paşarojê binêrin û bibêjin em çawa digihêjin welatên şaristanî. Em Sûrî di van 14 salan de gelekî li paşman. Em 100 salî ber bi paşve vegeriyan. Em êdî nikarin tehemûl bikin. Cîhan ber bi pêş ve diçe. Li welatên kendavê binêre, Bomînak, İmarat binêre. Çawa bûye? Yek ji bedewtirîn welatên cîhanê ye. Ez diçim hemû welatên cîhanê. Her kesê ku dibînim ji Amerîkayê heta Çîn û cihên din hemû xelk diçin İmaratê. Li Şahinşahiya Erebiya Siûdî binêre. Îro Bîrmend Mihemed bin Selman çawa hewl dide û çi karekî dike ji bo veguhestina Şahinşahiya Erebiya Siûdî ber bi paşarojê ve. Serkeftineke pir mezin bi dest xist û dawî li İslamiyên tundira û anî û karî di demeke pir kurd de bigihêje wê ya ku îro heye. Îro hemû cîhan, çi li Ewropa, Amerîka, Çîn û hemû deran diçin li Siûdiyê kar dikin û projeyan pêk tînin. Tewra Iraqê jî ku gelek êşk şand û herêma birayan me yên Kurd li Iraqê, yanê herêma Kurdistana Iraqê. Maşallah avadaniyeke mezin û pêşkeftineke wê ya mezin heye. Ewlehî û aramî heye û xelk dijîn. Em li Sûriyê di qonaxeke dîrokî de wisa bûn. Xelk dihatin û digotin li Sûriyê binêrin çi qas xweşik e. Li pêkvejiyanê binêrin, li ewlehî û aştiyê binêrin. Lubnan her wisa bû. Li îro bûna welatên wêran û xizan. Em gelekî paşvekşiyan. Divê haya me ji vê yekê hebe. Em nikarin van dîmenan bibînin. Hîn jî me bawer nekiriye ku em ji rejîma diktatoriyê rizgar bûne. Maşallah em rêveçûnên leşkerî yên wekî Hemas û Talibanê li Efganistanê li kolanên Şamê dibînin. Tiştekî din. Bavê te Rifat el-Esed li cihekî amin e? Bibûre? Bavê te Rifat el-Esed li cihekî amin e? خطر لسر تونه yani? Na, spas ji Xwedê re. Bavê min ji zû ve sefer kiriye. Spas ji Xwedê re. Pirsa dawê Birêz Rîbal Esed tu hewl didin hûn pêwendiyê li gel Ehmed Şer'a çê bikin? Bi Kurtî zehmet nebe. Çawa mirov bi kesên ku xelk û gelê xwe dikujin re rûdine. Çawa bi kesên ku bîr û baweriya wan li ser tunekirin û paşguhkirina yên din hatiye avakirin rûdinî. Çawa mirov bi kesên ku xelkên din wekî kafir dibînin re rûdine.
ما عاقلانه کسک بوان را رونه از دکارم دیالوگی به هر کسی را بکم لی چاوا دیالوگی به کسکی را بکم کو من به کافر دبینه چاوا دیالوگی بکم و به کسکی را رونم کو من به کافر دبینه افتشتکی نه آساییه کسک تی و دبیجه اف کافره کافر لباوان تی کشتن چاوا کسک تدزانی او قاعده و داعشن اف رامان آوانه اف ایدئولوژی آوان آجره درکتیه لوما مخواستیه اگر جوه درکوین و ببیجن نا ام ایدی نخودیه ویرامانه نه باروواجی ام براستی هاتنه گوهرتن نتنی سروک و شوپگرینوی لی اف نپیکانه از فیلم و ویدیوین وان دبینن اف بتو آوایی ندموکراتن هن کسن کو داخوازا کشتنا کمینایان و کشتنا طایفین علوی و کشتنا براین مین کردکن ده ویدیو یک هبو جوان را دبیجن هون برازن زمانکی قریج کو داخوازا دموکراسی و دولتک سکولر دکن اما سکولاریزم نشانی وابدن تفهم کر چاوا بفکره چاوا کسک دکاره بوان کسان را بجی هن کسن کو لسر همو لیستین تروره ین جیهانه نه چاوا کسک بکسن وساره تف بگره کجا رو سوج دارن من جتره گوت کوان لدجی گل سوریه سوج کرنه وانو رژیمه من جتره گوت ما ویدیویم بلگهی دیتنه کو راگهاندنه جهمو جیهانه بلگه کرنه که چاوا سر خلکه دبرن چاوا خلکه لخاچ ددن چاوا خلکه دکوژن نه تنه در رابردویه ده نه دوان 13-14 سالان ده حتی هاتن آوانا شامه و حتی ایروژی هر روز ویدیو هم بلاف دکن بنیره لشونا کو بو میناک اگر کسک جوان هبه کو برژیم را بویه هر کسکی شارستانی ته او دسکنه و فرمانا دادوری دردخه بریز دگرن و جه دخوازن کرم بکه وره بامه لی پرسیم پیره تکرن و دچه برداد پروریه و پارزر جره هیا نکول کولانن بین کاشکرن و لیدان و سربرین و تشتین وسا کو مروف تنه ده فیلمین دینان ده دبینه بوان بکن نخوا مروف چاوا دکاره بوان را با آخوه اگر او دبیجن ام دولتک دموکراتیک آراستقین دخوازن باشه نشانی ما بدن نبگوتنه دستورا خوا نشان بدن بومیناک هف پیوینک بوی شرع جولانی را لبی بی سی کرن هر پرسک جید کرن بومیناک لسر و خوارنه دبیجه افسبه کمیته قانونی بریاره لسر ده از دستیتا ورنادم حجاب کمیته قانونی بریاره لسر ده سبا اگر 100 کس ج ظلامین قانونی کل ادلبه پیرابون و ج نصرا و قاعده یعنی جوان رد بیجن قانونان دینن اف اوه کو قانون دخوازه و هر پرسک جه تیکرن دبیجه نها نوقته کی جان سوریه کنگی وقتاویته زور سپاس گلکی سپاس ریبال اسد پسمام سروک سوریه بر بشار الاسد و کره رفعت الاسده سروک ریکستنا دموکراسی و آزادی لسوریه جه اسپانیا میوانه ببوی که ریبال زور سپاس شکران سپاس خوشویسته من گلک سپاس جبو واجی تماشاوان نجا مالو آوا و تماشا کر حتی فیدین کدن ببینید خوشیده و خاطری